Snapchat je najbrža aplikacija da vi u momentu vidite gdje je tko, šta radi, s kim je. Snapchat je jako zanimljiv jer nije obična komunikacija preko poruka, već je komunikacija većinom fotografijom. I to puno više i otkriva o osobi s kojom komuniciramo, daje nam više mogućnosti da zapravo stupimo u neki kontakt. Djeci je Snapchat zanimljiv zbog filtera i efekata i tih nestajućih poruka. Koristim Snapchat zbog toga što tijekom razgovora lakše i brže mogu poslati neku fotografiju ili videozapis. Mislim da je primarno Snapchat zanimljiv zato jer se komunikacija ne odvija uvijek preko poruka nego i slika i onda na taj način, na primjer, razgovor nije suhoparan nego kroz neke fotografije iz dana se može više tema nadovezati na to pa je puno lakše komunicirati. Ja smatram da je to i najveći problem Snapchata, zato jer on zapravo promovira da unutar 24 sata poslatog jednog snapa, odnosno te slike, da se šalje drugi, tako za redom. Osobno su mi prije vatrice stvarale veliki pritisak. To nije bilo zbog mene, to je bilo zbog utjecaja društva. Jer su svi, kad je Snapchat postao popularan, svi su bili ultra opsjednuti s tim i kao ajmo skupljati vatrice, moramo imati čim više vatrica i te šeme, tako da je društvo dosta radilo pritisak na mene. Znam i ljude koji su imali po preko 1000 vatrica, ja sam najviše imao 680, tako negdje. Jesam, skupljala sam vatrice na Snapchatu, razgovarala sam s ljudima prek Snapchata, ali ja to više ne radim jer mi je to potpuno gubljenje vremena. Meni osobno nije bio nikakav pritisak za vatrice jer meni to baš i nema prevelikog smisla i nema zapravo nikakvu vrijednost za mene, ali zato znam više drugih ljudi ili prijatelja koji brinu o tome puno više nego ja. Ja mislim da su djeca pod prevelikim pritiskom tih vatrica. Čujem ljude na hodniku već, zakaj nisi poslao snap, vatrice budu nam prešle i uopće su previše zaokupljeni ne samo Snapchatom, nek svim društvenim mrežama. I definitivno je ponekad, ja bih rekao čak i stresno možda, da ne izgubim vatrice, moram se prijaviti, moram poslati. Tako da ja mislim da je to zapravo jedna jako loša navika. Prvi razlog je zato kaj nas zanima ko je to. Moram otvoriti poruku, sam da vidim. A drugo, općenita želja da bomo prihvaćeni, da bomo popularni. I baš to Snapchat nudi mogućnost da komuniciramo s puno ljudi u čak i isto vrijeme ili na tom jednom mjestu, bez da ih trebamo znati. Znači nije to kao WhatsApp na kojem imaš obitelj, profesore, razne grupe i prijatelje. To je onak, možeš imati, neko ti se dopadne i onda ga pitaš, imaš Snapchat. Nije to kao ono, daš mi broj ili imaš da zapiši broj moj imenik, već ona kao Snapchat. Dovoljno si mu, ajmo reći, blizak, a nisi nije predirektno, makar malo je, ali da.